ngathi kadokotela makethemba bathi sekunetifo ngoba sathana uhlanyele itifo. Lalela ke lasuthi umpostoli Paula ngifuna ukukhomba ukuthi sathana njani. Ngoba sathane uyasidoka sikhumba semvu kanti yena uyimphisi. Ena wena umgone kanti ukhona yena qobo lwakhe umlalise nasekhaya lakho. Nomunye umuntu umnika nepulpit akumekane nawe. Balku sitha siyafika. Bebazalana silana nje losibahlanyela elikhulu. The enemy came and broke the good relationship. But in the middle of the night, la khathu wena ulele uhona. Nalo ba fata. Yatsale. La khathu wena ulele uhona. Ulele. Sitha siyafika. Kethe yothi kwele ngichaza. Sifika tuke abantu begazi. Sifika abantu basemncamlezweni. Isaiah 53 ngemithimba yakhe siyanqoba siyaphila. Webazalwane wathi thathela phansi. You shall not die before your time. The devil is a liar. Bethola mntwana. Amen. Khanyela likhulu. Lokho ke akumangalisi baba lamafi yes. Ngoba nasathane ukuthi guqula abengilozi ebukhanya. Nasathane yathi guqula. Akhulume ngetilwimi. So it's not easy ke now take discernment spirit babedlamini ukuthi umbone sathane ngoba uyathi guqula. Manje ke usabona manje ukuthi phela senikhula le. Ngoba uyathi guqula. Wena nje kunemngane wakho lomngenise emasofeni edena 2 weeks wangena wahlala wathi umentela ijuze ekitchen kanti unemakhamera emehlo uyashuta ubhizi kha wathi nakaphuma lapha wathi angeke ngidlule kulo mama avuka mfini ngeke lo mfuna ukumdestroya. Next week uyabuya makathola khona utane street umbathe isikhumba sekhaya uyamdedela emasofeni somentela kudla manje thatha yabona amasofa nesigodi awashela sigodi ngalelo langa akahlali kakhulu uthi ujakile hayi benguvusela nje hayi netiye ungasamendele kanti sotawushiya street ifika indoda yakhe ihlala ithi ibukela ibhola bese siyahlala ahambe ngathi uyabuya sifikile sitha sahlanyela likhulu sekufuna yothandaza sathana yathi guqula abe yini ngoba in the middle of the night ahlanyela likhulu. Namhlanje ngizodila nelikhulu lelihlanyela ngizoba kule ngilozi leta ukhipha lelikhulu lelahlanyela kusukela wataba. Not enough is enough. Wena khula uhleti kulo mzimba kwanele, wena khula lezi cancer uhleti kwanele, wena khula le donsa nzima uhleti kwanele. Sizovuna bese siyashisa. Cethisa mntwana. Ngakho ke akumangalisi nangabe itisebenti takhe
siphetfo sato siyawuya ngemisebenzi yato. Ngalamanye amazwi Sathane unema department unetisebenzi. Labanye nje bakhona la ibethe kutokhonza. Badeployiwe. Lalela ke khula nzina sitawuphumelela ukhona khula nzina. Lalela ke khula nzina sitawudrive ukhona. Lalela ke khula nzina sitawuphumelela ihouse of praise ukhona. Hayi sitawuhamba nawe. Utawuguliswa impumelelo yethu. Cool. Awu nje kunebantu lani yalamana ne first born ne second anisakhulumisana bengiboleka nathi impahla beja manje seniyazondana na ungabheka yini lenze msinizondana iproblem yakho awusakhona ngakubona uzonde sisi wakho mahala kanti befuna uthine nelikhulu yeke lesisi wakho ungabona kanzaba noma ngabe lamakhulu akhona la mina nginanzaba nawe ngothina lelikhulu nethi ungabi nebhadi bese phakama le 6 inch